Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna hin say di hui le chat GPT kiti iti mandiu ham ten ipi apha am iti EPP abol the ham na tho hin say di hin ye cham bula kona zone again hin vet pi di no ken tmv okay kipat ma song kamin chula bunga hin kipan ka video ho bula kona zone again hin vet pe jang kipa tho ken se na ten ka channel la tha na lung se ten like share subscribe hin wa pe di no ken tmv okay direct pantin screen a he kan pe den masa pena ga actually chat GPT EP ham til example a thil tu a hi tu a wang he mizo se hello le mizo se na ball thailo ham khatna tabang he masa chu thi ha ki man hin EP a ki mang ham til student holding a wan cho alap na chu essay ham letter writing ham hello thil dang dang na cho a he ki ball hin cho ball a cha kuna copy wa direct asut do yona le khasim nom lo dinga cha phain ema cha he apha pen chu I hodinga man cha thei het ya ka hin sim hena asilanga hilowa phalanga thil ima I het lo khat ga bolding dan alo le ama hon solution a maths ki sen no na question pi al tia chu hung do hena si ti hon diu ham ama se pena account hin iti hon diu ham chu ka hin vet sa ten aman ding dan ka hin se hena ama se pena hoya che diu ham tile Google a che di Google a hi pi hol de chat GPT kiti hi hol de na I hol chai teng leo tia interface min ti masa pena introducing chat GPT kiti hi lai pa hi me de ha ime chai teng tia interface min tin anoi lang ga to la tia min tin ai ma chung lang to ki tu cha hi try chat GPT kiti hi me de na me ten tia hung loading din page new cha khana hung loading din chai verifying kiti in cham pha ga ngai chahe tick ball ngai na tick na ball cha verified kit ha che verify na dinga chu tick na ball ngai so tela tia hung login me sign up me na chahe ga heading chu sign up me na me de tha na hi le ate alui sa na hi le alui chu na me de na sign up na me cha ten create your account kit in create your account wa hi people have the email address na in email address chu na pi ngai cha ni email address na pi cha ten na continue na me ding na me cha teng na password na dei pen na alo na email password chen na pi eng the na alo email chum na me the na email password chen na me ding na me cha teng la cha hen me le chen na ki check ki the na adi di lo na check the adi a hi le cha he your password must contain at least 8 character then chi jo tin continue na me ngai na continue na me cha ten cha interface kan hum tin please stand by tin verified check in cha hi hoya chi tham ten email a chi de na cha hi tick na ball ding tick na ball cha ten verify you are human hi lo na verified ball te na me cha ten le tai verified chain tin hoya chi tham ti le email a chi tai na tu pa tai screen hung do in te network slow ji a hi ge ji in chai verify your email ni email a chu chi na recent email kit in cha he number is an ham khat che de na chu hoya che du ham tilen na gmail an che ding chi hin gmail cha account hi lo le na account login na log out na account khat na lu de na ten ti open ai kit in cha hi verify email hi na mi de na me chai ten le chrome ham hello internet ham hoi lai na phone browser a chu na load ding adang hello na net ki chip na bo chrome na load ding example a na load chai ten te interface un de tell us above you kiti a he na min first name la last name na ki pi ding example cha he comment ga ping gating jo ten continue na me chai ten cha he na number na ki select de example la phone number 9864 na me chai ten la do you have WhatsApp kitin a umen cha yes no ma na cha hi pin ball ham ti le yes na me chai ten la send code with WhatsApp kiti a na me chai ten ta hi code khat enter code min tin hoya che du ham ti la cha tu a pa hi WhatsApp ma lu du na WhatsApp ma lu du lu cha ten ta hi verified ti hung tin your open AI
AI API verification code tin number hin la ding kan langa na sut hena cha hi 6 digit chu cha na sut ding 20266 51 china mi cha ten le chang changa hong loading in tin hong loading cha ten le na page chu ki hong ni tai na hong ki hon cha ten le ti ai hong di hin ti hong din ban ten le ipina me de ham tan next ne me de na next na me cha ten tiong hi im chan nasim na nasim thailo next na me de ten dan na me de na dan na me cha ten cha hi example la cha ko na hong ki pan de na iti bol da ham ka hin vet sa den cha hi example la cha hi i hol diu chu le i pilang sang na hol nom ham na bo na cho chen hol thei hin example la log ga log up kin kin cha hi example la story ai lo letter tizat words na tizat words 20 words 30 words ti ana na te pen example la dong ma to iti ki khen tham short letter su ding dan na example la iti su dham tio ga me le han break up letter in 50 words chu hena break up letter in 50 words ka ti tel ti ang ki sunde this is the end. I am sorry, but it's time for us to go our separate way ti na tabanga he ma hon hum ta me na cha he aphat na chu i ma cha time la luwa gang chula hin ta ming the na e hon ki ke le o ta ki ke alin tin ki so dan da na tem thil dang dang chu hin adang ga asar skit le hen story above kaw ga kitile ep hung da ta hin ta pan hen once upon a time in Alan's green video there was a beautiful cow named Bella na story hin se ha tabanga chu thil atang dang yo gang chala essay writing ho ha thil example la kawa hi ahil India a thu ti ho gang chala hin sunumin tizat words 20 words 50 words 100 words 200 500 1000 words yong le gang chala cha hi ga bola le hung do de na na words sei za chong do de tabang chu hin chi akiman da dang chu min ha adang chu vel a chuma ken sei den ai lo la video sawal de na tabang chu hin e hoding ades na sim lai asim le khasim hodinga che man cha dinga phape na na ai wa hi chu chi ibola le kon kha chu le khasim no thasi a che ya kin the na ewan ti lang chulo phalanga mana le mo jo se he apha he na chu ka hin he sa ka ki pa bula ko na zone again in pe ki pa thu pen se ki pa